tugira icyo twabasa kubiyaho umwe tubasa nito kutandikaho projects ezo muhingi no burisa umakagito erizo bandu kunu yo muri Kabarama jini Bugamba Rwampara district niza kubaninganira nana umuhango tomwe tubabiri nibaza kwamba tusomesa establishment akuwa kubasa kutandika okuhinga orutoke nyine ntabire yanje nyine kibera cyanje nyine itakari yanje nyine kitekateko cyo kutandika kuhinga orutoke nindutandikanta ni mpinga ki nkabyara mboboki zemitumba rero nyencha kanye kabasa kuzitunga mentasi twaheze cyo tuzakongera tuze mu rutoke henyine turebe endeberera yarwo neha tuzakwendera na value addition okongera umutindo abitoke byitu obano teke uhinge byo kurya obano hinge mbire obano hingachi konka ko kweza no basota kubyongeraho umutindo nabanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata mu itaka tuhereza kire tutandike program yitu sebo nakwakira amazina gawe amazina nabanyeta mu University stroke kato Sarongo orina Sarongo burya ndiya ni Sarongo wenyine yakura abaryumba kureba Sky TV abantu mubana nabakira mwe bare kuja kutureba tujya byitu byo buhingisa no burisa byone turyo mu establishment ya farm nindeba mutandikire kurisa ananka kwinga urutoke muryo n'umubyara umuntu yakwenda kutandika kwinga urutoke natandika atanyine itaka ryanjye tinyine cinakoze hati wanda kutandika kwinga itaka ryawe no ubanza ubanjura ukimara kubanjura utera amasinde ukimara kutera amasinde gawe utimbe byina utame mitumba ukimara kutera amasinde waze kutera amasinde ukimara kutambe byina ugira ki usimbe mitumba usimbe mitumba uteka mu umwani niyo yentasa yitu ya Uganda yitugiye ki yitwebembize hatiye nubanza wabyara umwana gwe turi mutugu byara to gureba gwagiremo mana nyenda kubuza buri kureba umutumba ariho umwani gutegwa kubaguru habo kwa nentasa yitu yaki ya Uganda niye tubisizeho urutoki tuba tusimbe mbire kutukugisimba ergamu waraji nayo nentasa yitu ya Uganda yitu kubana twebemza kandi yo tubisize Rwampara yitu akora yo twatine haraji abana tukabashomesa unu ya kasente nkargo umunguri niye yitu yebembiza abo kuba twatahisize haraji tukabaho namwe basharonka haraji Rwampara neho narebe bitekero biryaho bitekero biryaho tugana tware tugatekere garuho nyenda kwikayo twantumarira show nyenda turebe ya muheru turebe value addition ejo kumuteka waraje kugikwegesa waraje kutugiteka nayo tugiteka kandi noza kugishomana tugikwegese kutugiteka tweko tuteye mu kibisi tutinyuka tugaraka tuyamuki tuyihamamarwa tuyamona haraje so tugaruka kutandika kwingo rutoke emitumba emukutorana numugitorana mutakumekinga shuwa ngumwa kubyara wamanyangu noza kubyara oguna hato mutumbo gutukubyara twineho embire yine bikayebyo bina twineho umfunyankobe twineho kawanda twineho embire ibakwete ntukura twineho embire ibakweta nanka kisubi twineho ndijo bakwita musa ebyo nibyo ebikabyembire byite bitujya ki twine nenyamwonyo enyamwonyo twineho entaragaza twineho kibuzi twineho nanka makungu twineho rwa migongo twineho ebikabyingi byembire nebi bitoki konke bitoki tibyine sente amani nisho mugateriro mu mbire amani cyo tugatera mu mbire abako mbire negenda no umwana ko waraja he kubetari umwana gugendaho hatorwo muryo numubyara nembire nembire erimo n'umwana tugutira mu mwana distance kurwa mutumba kuzagundi numu gipima muta kandi kwe kuba yakuzire no mugitara muta tumba tubyara mu distance futi 3 kurwa mutumba kuzagundi 3 ezo futi mita mwe nizo miti 3 nizo futi 10 futi 10 abwenje kugira ngo dutera kugira ngo wano yitera bya gwazare byana hato gwana guzare byana gwana gwimuka gutaka ikana na gundi abero nange distance iyo mwanya mbwene so mbwene no muhereza distance ya futi mwendi kumapa aho futi mwenda kunuya omulero wampara n'amataka ganyo kumugareba numukolesa fertilizer ki eyimuku kongera mu mwaba numuhinga wamara kuja notaho arme binankeji ebinyansi fertilizer
naki imwe amasha byona no byaki no bitekamo hato kimara kubitekamo Nyarra. oyarra no kwara no yarra uteka fatariza tamamu n'amasha wotire fatariza no kwesa amasha amasha kiba tagine kwesa fatariza mukolesa fatariza chikunu ese zo gura mu maduka ito twesa amasha kuno ninge mwe mukolesa amasha gente kwesa amasha gente mwinaga kumara amasha tugine so hati nkeji farm tukaba twine mente ejeje eri mu byaro rutoki tuntu byaro rutoki atente kutwarebera ente zabara kugira ki kututahiza kandi twashanga ngo wabyaro rutoki ukabyara omwani ibitasa kusinga ki ente yo kuya muri temwe n'itibiri te kubasa kutasa kusinga omwani ngoro embire ati cyo twakorire cyo ente tukaziya mutwaziguza twakora rutoki ati cyo tugiraho cyo ki embire nayo nekura nk'ebindi bitoke ninga yo eine hintanso nekura nk'ebitoke nk'ubukaburijo nibyo nane bikora hamwe genda ki so hatu rwaheza kuterera rwasituka none expecting hato bwo kutandika kutema nk'ebitoke nkaryari nimba nintema rore nk'ikumi zembiri kurwo mwanya kwingana ki hikezo mukaga nimba nintema rore 10 ntekare ntabo yanje mpise mbire amarwa ngagata kurwo wanje mwaiza kubyara ebisiku ninga babyara umutumba gwawe no teka ngo notandika ryari ninga mubwire ki okutandika kutema ekitoki amezi 8 nza kutandika kuba nintema ki ebitoki icyo kubanza ekindi abanze kutandikira amezi 8 nza kuba natanje kutema ebitoki yuka ningira ngo ninge myaka nkebi amezi 8 nza kutandika kutema ebitoki ate mba byakwimuka bizahigura abantu bakureba TV batandika kutera batandika no kuntera areba uri kutera enkonya konka ati kumanya bwenshi akuba nareba notera enkonya okurebera kikundo no rutimbirira rwamara kwimuka utimbirira wamara kutimbira utera enkonya kimara kutera enkonya uyarra hato tereza ukimwe cyo noshanga kiri mbuteka utame binyansi utine binyansi uronde cyo mwani ukitekamo urutoki rwa muzuri na okutimbirira no mayisa kare ko mutumba ku wabana guzara ukaguma no gugira ki no gutimbira rugutimbira rwimukizita kugira ngo guzareje umanu tabiramo umishogo mutumba hatu gwazare byana binji no izo byitiro no itera no okuguma no gutambura none ogore kugwana kugenda atuguma no yereka gutora nkahe side yo ruguru hate binde byo mu rubajo byita tosigaho umwana ogo ngumu kugenda ki tokayikiriza kwitira gutora yayifu kashatobwe no rutoki utarushisha hate n'abantu rebe ko ayiza bari kwangira ki nireterwa nareba n'umutematema emitumba muri kugiteko mukina kandi mugaruka mushweka hitaka no mumanyisa kikenyene ate nkonya kutukuzimara kuzitera tuzitera tuzitematema tuziteme kitumba tugaruka timbe kina tukizika tujya tutabikaho hato kuri ya amizi garage kitumba kiri gaguma garigire ki garya hansi gakumaniganyisa mutumba guri so no musigayo kaki nsigayo kaki akakonya kujya kabeka kwa so mutumba muyaga kugwakwije gutagira ki gutaguhirika nareba no tematemero mukina ekino kukitematemeramo mutubana tuwe nabari amaniwe ejo ni maniwa amanyana ejo ni maniwa ekitumba cyenyine cyo mutumba gwenyine nayo ni maniwa ejo ni maniwa manayo hata ubo kure maniwe ejo hata ko kugitekayo hategumeye nayo ki ofukirize kuriya hata ofukirize bukiguma kuriya hanze hati amizi gagumana gaza hati emizeri ezara egumana egira ki nenyurura hari eri kugaburira ki imitumba so no buji bikire byo kurya aho nono bikire byo kurya byayo kabagizire ngo mu byabyine nke kikoko no bawayongera kutambuze kikoko kunti kiriyo ekikoko kikaba kiriyo konka tukakirwanza twakimarayo so kuntu mwine yo kajunde yo akajunde teriyo no basharra batombwire nanga hatu no turujura umucyanda anu basharra bata okusharra tugogora tukimara kugogora tutera ishansha rishansha tukimara tuteza tuguma twabara tutiye numushara ubwomere bwonka tukashara kigogo wako washara kira no warwaza umutumba
so okushara ikibisi no ba muri nko wagufutaza no wagufutaza abuka no wagurwaza abuka no wagujise shaga mu mani nko wakore wakushara no warwara so no mwihakago ntu yakagogo konka komere obo bwiro buturumu obo mushana buturu nangwa turiyo tuzombwire bwenjura hati no muhiza musharra bwireki ati tuno umukwezi kumwe no gukora mirondeje ebiri akuja ngo takarwaza ki umutumba embire numujongeraho muta omutindo ninga ikitukweta value addition hate mbere kiyituke kukura hati njingitema namara kugitema nzahanika nkore ntabo kimara kore ntabo harigame minekeriye eriye mineke kirigamo nyuka namara kunyukanya hame shande eshando kijya mu giteko mu kigunguri cyawe utekamo mugusha kigunguri niki kigunguri za kushikwereka kandi kancine kakiryo mu stoha y'inkugatera tushume mwene twarga tuza kushuma sto za kutwara sto nkwereke kigunguri kwerekana no mbiso kuba kugeki ugurimo kiriya process ya marwa abo kuba ninyenda kureba bitoke ebi kumukweza kubihinga hatu mwanya kuno specializinga omumbire then tugende tuze kureba na drum orina Edmond principal farmer omuhinja atakwata mwitakeri izoba ndi omuri bugamba rwampara kandi yo ningani yana nabahinji bembire nangabo amane bagatira mu kuhinga embire konke embire gino biza bagikora mu waraji probably twabanu turebo kongeraho mutindo eke nacyo nicumwe hari biyo abo kuba ntwenda kumanya ahabwenki batari kuguza mbire gyo mbisi ahabwenki batari kuguza bitoke bibisi ecyaba twire ngo bagume banyuke maharaji nenshi twegito mu cweka cya kabiri urukayo omukaho murako ryo noreba omuhinji no muri sa program Oria Sky TV rakari abantu nabanyeta Edmond principal farmer omuhinji atakwata mwitaka kandi ndyaha nkino mwami Evaristo ariyo nankwatere mbozi iyo kongera umutindo abitoke byembire twareba kuro kuba kwinge bitoke establishment twareba urutoke kuba kurebera kwitara no gukora buri kimwe cyona hati ntumanyangwa marwa batwatandika kugahisa officially twateke bitoke bito kuyatushobora umumwina hati twabiha mutwabinyunga omwami Evaristo kutwaheza kunyunga hati tongere process paka drum hati tukumara kunyuka eshande yitugikiriza tugiheta tugikwasa umukigunguru citu ncyaha ahanyuma hije niyo stoha ije stoha yitu yes tutekame eshande tutekame miti yiteje ebiri tutekamo n'emizigo mukubo kuba tuheza emitebiro no mayisa eshande ezo muteze kwase kikamo echotole ato chumara kutamu utekamo mugusha gwawe gurugamo gukame kereze ibiri buri kigunguru cyawe ato ubitekamo nyencha kare byimuka bikubira hawe na kwezi inkina ushanga maroga gas gachimara kusya gacumita hari ya drum ombiro bina nobo ine tonte hire ombiro bina ni tonto yaje ne yahire ije yatangiye kuzamaka kushaka utanka kunyoruka kugwa hari yabozo bina arabakiriza ngo bajya ejejo yenyine yes rero kwe kumara ibiro bina hate biro bina yamara kusya ujiho mu kigungure cyo ukwate bidomara byawe byo bina ubicumito mu drum uyame domara yaki yaharaje ocumito mu drum mu fawata mu gariko yamaharaje ninga ho process roho arhendijo process tugambere ko kuto mu drum hakurata uki hati ku kuto mu drum nteka mu nke chwazi nki mbene nke cye kuba kige nyuma ya nankeje enyuma yenanka yaharaje kicumitamo nyamedo mara harajeje echwazi wajango niki hati kuni yonka waraje inabanza kuyihaho harakingaruka ngategaho ekitakunurira hati nkiteka mungaruka nkitekamo ndekamo za domara zitwezo kigaro mu drum eriya eri mutonto nkimara kukihamo ngaruka ntekamo zinde domora ntekamo haraje nyamuharaje yanje ekidomora cya waraji no kitekera eshaha zingahe ekidomora neshaha ibiri eshaha ibiri no washo wizegirikana yakafuro niyeje ina ari wacunda jejo niyejo kandi hatkeryaha na ninkunyoko kankarokoka okarokoka kuno kandi to rwampara ntunywaho no basa kumanyota ngo hatu wahisa waraji el class kandi kamanyangwe je bonire class hata chingambira class waraji class no amaroga waba zaganyuka wine gakona kukona mwene kugira ngo utagafungura gatama mizi mingi
atotama amizi make garinganire hati gagumaga rye gakwasire hatu nubwo kuteka waragereye bakweta yenyine class kandi wagaca amizi wateka bire bitari byo. So ino ku making sure ngo mbyo kora byona amarwa tuwagaco meno mangu wagira ki tuwateka waraje. Idea je yo kugira ngo muhise amarwa mutaguze bitoke bibisi mutakora ki ninge mbire mutazitema mukazuguza imumwe hisiza amarwa ganyu gwa waraje mugaguza bayi customers banyu barugangaye abagagura tukashanga intase yite yiri kubasa kurugamu esente eriki erye mbiri wotine mbiri nuburya yitaka akwatine kintu cyakora n'umwana uri kuri wamara kuzarwa yana gira hati yarga no mushomero tinisha yatine sente naza kugura mbire kugira ngo ahisabone shiringi zingaye 10 ningo mutwaro bakota hize tukabona shinje mitware 5 kagito mushaho akwa no wagira ki n'uburyo ryaharubaje bo kongera mutindo guturugamba waguze kitoke ekibisena no wahiso wafuna munoha ato wahisa nafuna mukusingo waguze kibisi aha bwenji hato waguze kibisi bakumenye ku mezi 5 embiri nyo wahisa niza kugobe cyanje ngiteko mu rutoke rwanje kikore nka maniwa ngarike ngobeki omukambi ngarike ngobeki amarwa ngobe na haraji so no kuba ningobe bintukabe nabyo nani kuba nagobanyo ekirikani yabaraji nerwo mbitoke bwingana edomoremwe ya haraji nerwo munanka mbire munana embire munana no rushuwa ngo ine domara ya waraji nimbanye domara ya haraji oyizoji kuzota okujiguza waraji yitukuno ekagwa waraje kandi gure sente gure mitwaro 12 hata bagitebe bagigarara hansi yazara munana nazo hati zikiruho abantu sente waraje tukaziteka ziryomaje tukaronda ko kuzitahagira ki habura tutwine ho kuziteka kandi zibonire abaguzi bakabura hati niyo nshonga yituje ki eyitwine edomara hati ryari munana ate domara tugiguza munana koko banoreba namanu go kutamuno bwire wabigitore bango nobogobere hota ati munana ni matagobere ni maferi rwabo kuba kunko abwo kuba amana kunko batiremo nebintu binko bankozise ishanga na aferwa hati nani zikuzikome nebiri nanye ni nyihaho na ishanga nanye naganyirwa nabona weze kushashura umukozi naboreze kushitoma rutoke n'umwana yabona school fees nanye nabona akaja ko kunywa akacupa kamaro omugusho gumukutamuru mugwiha ninga kunime tumwine bye mugusho omugusha ntuguhinga kana kumurwa paro umuntu bahinga omugusha ntuguhinga amazima so numbe mwene byo kolesa mu byeyinire tubatubyine gwabara tuzaza akaza tuzankayitugurora ko ngatubura omugusha tujya kitwisamarwa gi hata bakukira gagurana barugaye abakukira gagura abashubuza barimu ne bake hati wabotine customer tukabora kujya ki gaguza hakuba abaguzi umuntu na yerondoro customer narga nkanye customer wanje ati ninye nakubasa kuba najya ki nagagura hati kare mbwe hati nyimbasa kuba ninye nagagura nyowe nkanye kandi nanye nani ngagura tinkagagura mutwaro munana abakwa nanye ndagaguza munana nintikwa kuba ni musharaho akwara tinkwa ni nkora ninye kwa ni nkora kujya ki niyo ino kugobaho nyine kugobaho nanyo mwana akabona school fees na ikakitekero nareba mwine seke ziryo mizi enseke zo tinkumanyana mbana mugendera cyabo nkene zirabo mizi tuji tukwata amaro tugatekamo tukiza gatekamo tufundikira haduramu tuhirika tukiza kwirika tutamurushekera gwita kuri misho ruzo mizi kuri hati temba twamara kwemba amaro gajya ki garo murusheke tugira ki tegedo marayito busere amizi ngayamba ki agamiza gago kureba gatuyambere muno rurabo mizi ekiga kuyamba kugira ngo atenore karangira kirgani cyose kandi ukikariho mizi kifurizinga no kuringa no koza gahuza terera gamaharaji gamana kurga maharaji omuntu akamanyata ngo waraji enuzire yaheza kugihisa amaheza kugihadura mu kagiteka washangaye nakafuru
no wagawanuza mwina habarozi ba kafuru atoko bareba abona bijira atoko bareba barozi no hamundetere turi reba haro muzeho tuja ture muze Ngesero. ugumire Yego bana. reba kuno mutkamera abantu bakureba TV nanje ni mubuza amazina gano bakwetu Amazina ganye nibanyita Tibese gwa William. Narwo museru ya Rurama. Yes. Nazire ngobe. Niwe kafuro omukoroza. Ati amarwa gwaza gamanya. Ati noreba ensheke ingata zazo nizibazo ryo mizi gakufukirira. Hari yanso mizi. Ato muriro tokutama mwingi. Notama muriro muke. Toko ngwenu gwimuka munonga. Nigabasa kunuka mu mwika. Ati notama muriro muke gaza kuragara bato mudomora. Utamo muriro muke amarwa gijura kijagara kafuro ugiha ugakirizaho utegeshwazo ko yanakugambira. Eshwaze cyo no kigarura mu marwa ganda go kwenda kutomuduramu nabwo go kwenda kugaruramo kibisendije kwenda kugaruramo. Hati aho kafuro ke kwija eri tayari na wacunda ho tokareba kafuro aho wararebera nkabare gikafuro tuna otayigurora akafuro kaza aho mbanyangwago gabonera hati ne kikunukamo woteremo mu muce tene kikubankinukamo atkuba kumara giha drama bakweta iwo izogaruza nimba ngatekire nanye nimba ntekire nanye ko natekire kandi kugaryo mu kugarkina so watoto mukano huriraga nanka tene kikubankinukamo nebere waragipywa na wajiguzo mubaro kaguze no muremwe ukajiguzo umuntu we baro kupima na yayenda na yaheza kwa mnaje atigara ko ntekere ndijo nkejo iwe orukuroza marwaga wamara memyaka engayi akwa banjangu niwe kafuru wo kuroza iwe ndyo mu myaka 25 ninteka no kuteka nanye ugaruko garureza nabandi ndoreza nabandi bandoreza nanye ndo kafuru emyaka 25 omukuroza amarwa mwamuhurira business ejaji mazere mu bwire no muhango kandi twabani tugamba ahari value addition abo kuba akwinga embire kwahinga bitoke then ocheza okagaruka okabereta okabihamu amarwaga no mu muhango ejino tonteji ejeri ko mbero kabina ejeri ryo mbero kabereje ejitonto banjirangu eri nko mu 4 days kuri ntararo ko kirena ninyo ngweno niza kuba nimbegita we sabiter kwija mukama bandindire jin program mu hinji no muri sana banyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka kandi ninkira kuba jantu we have to keep African hopes alive. Sky TV irakari abantu Ruhango wembabasi abantu mwena gambire mwagamanyire humura manya Apostle Dennis Juda orukabemera uhereza wa Apocalypse Ministries International na ita abantu mwena omukujaguza emyaka 5 eyo uhereza wasya eyibesere 5th anniversary ebiro bitano byokwezi kwikumi 2024 a Ajipu Motel omurembo mbarara mbwena abantu mwena mwayetwa ayizoberyo mwije tsime mukama tujaguze ayizoberyo mbwena mureta barwire empumi abashobirwe abagumirwe abatine mani ahasigara umukono gwa mukama gubakomorore ijike mukono na ija futandika shamu kagazi hangwe kandi okutahamu no kwabusha mbereke tweshangeyo Ruhango wembabasi Kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuruburenge rw'izoba orino yombeka ninga nobundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe staya yero yetungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga omuri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramu esumu notu mushanju 2 2 2 9 9